Ndio direto ataimwe kwemwe mathaa yonthe kiri mutandao kana kinya download app ya Weru Digital kiri Play Store wethire ni ndio kituthia taira motivo kethira bwe ukuluka na nyino wethire itwana ukurukira www.werudigital.co.ke mwandike twa mona yeto mathithio orobweru ene Purity Richard na ngeto Phineas imana nandeto chaweru dha imwe kambiria dha ichichongwa mwandiki mnene wa kiama kia Buzz ndeni akaunti ya Meru Alhaji Mwende ugete kiama kiu nindiki kuwa tambaru mutumanto edingia na niwe nindiki dhira kikura mwake ni ya 2027 Alhaji aruwa yu imurunga moyu wa kiama kia na mumemba wonde no mwanka edire akia dekaira ontobo kwa chiwa kayukirua itagaria kaita ni wakawa Alhaji na uriti mutungiri wa kiama kiu na kinyawa PNU Peter Munyagu choite bingi vya kindegoro na batigentu edingia Meru na bakedira baiba wa tambaru mwanike twandeto mudhuri murioki na utwambiria chio nikirikatho kia mwanya kira giutongoretwo ni munini wa ngavana na kaunti Meru Norita Kiome kagutetheria arimi na mbeca cia gutiri na mbere urimi poimera mwanya na kaunti Meru aramuthenya na arua arimi nguruki 15,000 bombite kwamukira mung'ana wa mbeca jo milioni 39 chumete ke thirikari ya county government irombi gavana wetu ke mupango jwa national government jwatanirete na World Bank 1,39,615,000 igeta KRMI 15,437 baraba kanenkirwa na arua na project yeji ikomba gutetheria kiri kuongera value chain kiri aremi ba avocado, marigo, kaua, dairy na ikwachi na mubango jojo jogwatete 44 wards cheto cha Meru County. Marigo yara tudithagia ndene ya Meru, we are the best I think in Kenya. Kulingana Department of Agriculture we are the best in number 1. Twetakire manto yole mibweria cooperative Meru dairy amtoni is the best in Africa. Teoma na ingwete kia neona mira we are the best in the world. Kana ko inange handa outside Africa. I think we are the best in the world. Kando na challenges ya kawaida we are the best in the world. Na ingwete kia the best in the world. Na una kungavana wetu akadha the best in this country. Teoma kulingana munini wa ngavana augete na mwanga ngavana wa Meru mutumanto ithinkia etena mbere kuringaringa milango thirikari nene na kioti kingi ni gutigira kwina mirandi emingi iria kwijaja nene kaunti Meru bona gavana wetu atiaja na arua kwina wa kuringa muru na umara ndene ya Meru County achoka na manto ja mega na ikyo nonto kuigwa heshimiwa bakiuga gavana na gwitaniria ngugi na national government na thairi ate Meru kago tuchwira into now Nairobi onto ibwigiro bokirwa 85% ya resources cha Kenya chitiga wa national office lazima buringe camp Nairobi buchwira anto benu into na kinya bibi bikureto aja narua bijete ukurokera ke national government. Inda amna bu kiri kiatho giki mwandiki munene wa kiama kia Buzz ndene kaunti Meru no Alhaji Mwendia auga na ndi moroto jo kiama giki ni kutigira jo kugwata mbaru mutuma etanambere no tongire bo gavana akiromba bomwe babara bare gavana ukabere no Peter Munya na Keritu Murungi no ntobobe na kathari bete ke thirikari nene na batigire mutuma etinambere kaunti Meru. I am the official spokesperson na mugambo jwa kwa final barabange bauga Nairobi ende twakinya Meru boigwa manto ambasi ni aroaji watenyo na ndauga mbasi ya stakeholder ya kuruira mutumanto ithinkia eja gitena yonto mbasi ni erikunoga na ndenda kuboa shwa na arua mbasi eretania na mutuma safari eje no official mbasi oro kuigwa atetenia na mutuma nkamurita mbasi na thaijere rukire no tena wageta. It is that simple. It is either the party possession or you are out.
mbasi ega support mutuma na and in future John tukira twendaga okiribobo twendaga bokweja Meru ndonasi ba uchoka Meru program wi guchoka Meru imbie ngeto guchwa antobara bange baguchwa gite kia ngavana ibachwete kaire guteka bejete turetera batare tari baikanyaga kureta ibachwa ite na are guru ibara umirerigie mutuma nande ibachwa ite to abaete kanya ngavana kiraito chwagete na national munya chwagete na national tukabo support nao tigeni mutuma janja nati tuga support mutuma Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiri wa Kangangi.